Manalangin tamo. O Ginong Diyos, mapamakalulungig pa, bustan mong adwana ning anak mo kay kami, kapamilatan ding kayang amano at alimbawa, ing emi, ablasanan dewakan ing karokan, at maging makabuklat kami, kenumang ating kailangan kay kami. Bustan mong lubos keng mikakamalayan, king iti daraptan yung Jesus kay kami. Bustan mong agyagana kami, ning banal mong Espiritu, king matibe ka panaligan, king lugod mong mapamakalulu, at sa upana kaming makiwangis di takmuman keka, aparating mayap at maganaka ke kami. Idiyadwan mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyat mag-ari kambe mo, at ning banal na Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Amen. Mamamasang ibat, king mumuna ng libro ng propeta Samuel. Kanida agad-agad diyang mintay Saul, king ilang kinsiya, kaya binalaring at pulong piniling sundalos ng Israel, paninto nande i David. Inya pagulong lang linapit di David, at Abisaye, karing sundalos, at ikideng matutod i Saul, kilob ning kampo. Makatasak ya king gabon, lele ng kabuntukan, hintandos na, matutudya lele ng Abner, at makapadurot lakeya. Ring sandalos kanita, nga nang Abisaye kan David. King Aldoiti, binyene ng Diyos kan gamatyo, inke kayong kasalang. Paintulot yung tandusan ke, king kabutan dus na, minsan mo, man kailangan tandusan makatadwa. Dapat pekibad ng David ang Abisaye, menananan, alang ni numan lapastangan, king pinili ng Ginoo, aemo sana mamayaran. Inya kingwan ng David intandos, at ilang lulanan danom, at atsukam tuka ng Saul, at saka nala meko. Alang meton man menakit, o mekibalo, o migising, men natili lang matutod, ulimpetod turana lang manyaman, ning Ginoo. Linipat siya kasmangid i David, at tinalakadya kim babaw ning bunduk-bundukan. Makalaw na kanta karela, nga ng David, o ning tandos, makamal ayari, tuburan niya imetong kayong kainakan, at ning at kuhanande, ablasanan niya ning mayap ng Ginoo, imbalang tao makatuliran, at tapat. King aldong iti, binye na kayo kanako, ning Ginoo, dapot, ninanan, impinili ng ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo malunusan niya at malam. Ing Ginoo malunusan niya at malam. Puriyan niya ing Ginoo o kaladwa ko, mabilog kong pangataw. Puriyan ming lagyo ng banal o kaladwa ko. Ing Ginoo, kaya kayang puriyan, sablang kaya, kaya kapapanabang, emusana, kakalingwan. Ing Ginoo malunusan niya at malam. Ing sablak ng kasalanan kayang patawaran, at ing sablak ng sakit, pakayapan ako. King kamatayan, kakapos na ko, inlugod na't lunos, pagkalob na kanako. Ing Ginoo malunusan niya at malam. Mapaglunos niya at malam ing Ginoo, agad mimimwa, at tapat inlugod na. Nakatamo papatulan, agpangking dapat tamong kasalanan, at ablasana naman, agpangkaring kay katamong dewakan, at kamalian. Ing Ginoo malunusan niya at malam. Nung makanano yung marayo ingaslagan king albugan, makanyan tamo karayo kaya, rin kay katang kasalanan. Nung makanano lang
lulunusnan, ding tata, ring anak na, makanya nakatamo naman, lulunusan ng Ginoo, king makatakot kaya. Ingino, malunusan niya at malam. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. In kasulatan sa Sabiana, iyadan ing minunang tao, milyari ang espiritu at inang gabi, dapat ing taulingadan, espiritu yang magkalubye, aliwa ing espiritualing mumuna, nune ing material, at kaybat ing espiritual. Mela lang iya ing minunangadan, king alikabok na ningyato. Ing kaduangadan, ibat neman king banwa. Detang king yato, kalupa nala, ning mela lang king kapamilatanan ning gabun. Detang king banwa, kalupa nala, nitang mela lang ibat king banwa. Antimo, nung makanano nakatamong kalupa, ning taong may gawaking gabun, makanyan tamo mo namang maging kalupa na, ning menibatan, king banwa. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo pong ini, ing mayap abalita. Pepakilala mo karang taong musmus, ding misteryo, ning kayarian. Kaluguran kong kapatad, inginu manatiliya ke kayo. At keka ang timurin. Pamamasa king mayap abalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka, o Ginoo. King panahon na ito, Jesus nga na, ikayong makiramdam kanako, sasabihan ko ke kayo. Luguran nyo la ring ke kayong kasalang, daptananan nyo lang mayap ding masama ke kayo. Panuwanan nyo la ring manyong pa ke kayo. Ipanalangin nyo la ring manabuso ke kayo. Nung tampalingan de ing pisngi mo, yarap miya naman ing kasumangid. At nung kuwanan de ing kekang balabal, ibyemo patina ing kekang baro. Ibyemo kaninumang manyawad keka ing adwana. At nung kuwanan de ningaliwang tao ing pibandyan mo, emune pasubli. Daptan mo karing aliwa, itang burimong daptan da keka. Nung ding malugod ke kayo, ilamong luguran yu, bakit manenaya kayo pang ablas? Ang giyang ding makasalanan, kaluguran dala, ding malugod karela. At nung ding daraptanan yung mayap, ilamuretang darapat mayap ke kayo, bakit
manenaya kayo pang ablas, ang giyang ding makasalanan, daraptan da ita. At nung ding makapamayad, ilamu ring paparaman yu, bakit manenaya kayo pang ablas, ang giyang ding makasalanan, paparaman dala ring kalupadang makasalanan, balang makasingil. Makanyan, sukat yu lang luguran, ding ke kayong kasalang, at daptanan nyo lang mayap, mamaram kayo at kayo manenayang mibayaranan pa. Kingantikariting paralan, tanggap kong maragul ay ablas at maging anak na kayo ning kakatas-katasan a Diyos. Uling maganakaya ang giyang karing alang pasalamat at marawak. Maging mapaglunos kayo nung makanano na kayong kelunusan ning igpayo. Ula atulan ding aliwa at na kayo naman atulan ning Diyos. Kayo mangonde na ating Diyos na kayo kondenahan. Mamatawad kayo ating Diyos patawaran na kayo naman. Di na nyo laring aliwa ating Diyos di na kayo naman. Mamye kayo king ustong takal at masiksik, dakal at maglapo, ing miyabye ke kayo. King sukad, apinyukad yu karing aliwa, karina kayo naman sukdan ning Diyos. Ing maya pabalita ning kakatang kaligtasan. Papurihan kepa o Kristo. Ewari po atin tamong kasebian keng Tagalog nga na umpisan ke isunduye. Madali ang maging tao, ngunit mahirap ang magpakatao. Malagwa ing maging tao, dapot masakit ing magpakatao. Mekad makanyan mo naman ing asabi tamo tungkol king biye Kristiyano. Madali ang maging Kristiyano, ngunit mahirap ang magpaka-Kristiyano. Wapi naman, kalagwa ing maging Kristiyano. Idalada katamo, king pisamban, din kaya katang pengari, ang pong tegawan, adwanda king pari, ing mabinyag tamo, mitugtugan tamong danum, king danum ning binyag, at bininyagan tana. Kristiyano tana, king lagyu. Dapot, aliwang pisasabian, ing magpaka-Kristiyano. King ipakit tamo, king kekatang panugali, ing tunay na katamong talatuking Kristo. Aliwang pisasabian ito. Uling oras may binyag tamo, kailangan tamong mikamalalam at personal a relasyon kang Jesus. At iti masisese, kapamilatanan ning pamanalangin, pamanyimba, at pamakiramdam karing kayang turu. Ang gana ketang mitanamla ding kayang turu, at maging panugali tamo, ing kayang turu, at halimbawa. At metong kareng panyukad, senyalis na susulong tamo o wali, king biye Kristiyano, yapin ing kekatamong kagiwan, tuki, king amanwanan ning Ginoo, king ebanghelyong dimdam tamo. Nung agyuta lang biyayan, deting amano, pakiramdaman nyo pong pasibayo. Luguran nyo la ring keka yung kasalang. Daptananan nyo lang mayap, ding masama ke kayo. Panwanan nyo la ring manyong pa ke kayo. Ipanalangin nyo la, detang manabuso ke kayo. Ingadwa na kaya katamo ning turuning Ginoo, tutuyang masakit, tutuyang mabayat. Uling, biru-biru, ingadwa na kaya katamo.
Bala mo mawata laban kontra king kakatamong naturaleza anting tao ingadwana. Ing luguran la ding kakatamong kasalang. Uling para king pamiisip tamo anting tao deng kasalang ela luluguran. Deng kasalang ela'y panalangin. Pikakasaman la. Ela darap tanan mayap. Darap tanan lang marok. Sinira na ka, siran miya naman. Penasakit na ka, panasakitan miya naman. Pigchismis na ka, imarites miya naman. Nga na pining Tagalog, lintik lang ang walang ganti. Oy takano ing kakatamong natural human reaction. Dapat, para king Ginong Jesus, migit king natural human reaction ing agawata mo. Migit ya kasi ing kakatang pangataw, king kamwa, migit ing agawata mo, king pamaghiganti. Migit ing malyari tamong agawa, king pamagbenggansa. Bakit? Uling anak na katamo ning mayupayang Diyos. At atintamong kagiwan, manugaling kalupa na. Inya, agyutamong lugod karing kay katang kasalang. Mamatawad karing mi kasala kay katamo. At gawang mayap, karing masama kay katamo. Wa tutong masakit at mabayat ingadwana ning Ginoo. Pero posibli uling at yu king kapasidad tamo anting tao. Agyu tamo. Lalong-lalo na Kristiyano tamo. At yu kay katamo ing espiritu ng Kristo. Mi pasik na ngantamo kapamilatana ning binyag. At syuke katamo ing ugali ning apong Ginoo. Uling mela lang tamo agpangking kayang sariling wangis. At balang manalangin tamo, balang sisimba tamo, balang makiramdam tamo king kayang amano, at balang tatanggapan tayo king banal apamakinabang, mipasik na ngantamo, bangkanita, patutuanan tamo, ing tuturuna kaya katamo, ning Ginoo. Ing lugod at dapat gawang kayapan, karing kaya katamong kasalang. Mekad, sabihan niyo po ka na ako, among malagwang sabihan, dapat masakit gawan. Itamungan pagkasakitan tamo iti. Kaluguran kong kapatad, masanting siguro, gamitan tayo iting paruminggo. Ban pansinan tamo at pangadyan iting karanasan. Ingkay katamong pamagkasakit, lugod karing kasalang, mamatawad karing mi kasala kay katamo, at gawang mayap karing masama kay katamo, at karing taong pikakasaman tamo. Mekad, king pamanalangin, makipagtapatan tamo, king Ginoo. Aminan tamo kaya, nung makanano kasakit, ing tuturuna at pagawa kay katamo. E tamo marine maging tutu. Sabihan tamo kaya, Ginoo, kasakit naman ing pagawa mo. Eko po atagyo ito. Hindi kaya ng powers ko. Eko po keri, Ginoo. Pero curious ko mo, o ba't ikayo, king pangatawo yu, agyu yung agawa ito. Tao ka namang kalupa mi. Dapat, bistaman masakit, pigpilitan yung gewa, ing linugod, at di napat mayap, karing kaya kayong kasalang. Penalangin nyo na po,
Detang mi pako ke kayo king krus. Penyawad yula pang tawad. Delaye paking paraiso ing metong amapanako. Gino, masakit, pero agawa mo. Turuanan mo ko, king kekang paralan. Ituro mo ka na ako, ing sikreto. Magkasakit ko talaga. Antabayanan mo ko. At talagang ekuwagyo, inya alalayan mo ko. At manalig ko, king saw, ning grasya mo. Ban, mabiyasa kong makapamatawad, iba't king puso. Lugod at gawang mayap, karing masama ka na ako. King saw, ning lugod mo, subukan kong gawan, o Ginoo. Talakad tapo. Ipasyag tamo yung kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, nilalang King Banwa at Yato, at kanya sa Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli King upaya ng Banal Espiritu, bibayit kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklok, wananing Diyos sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bang mukum karing mabye, ampong mengamate, sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak den Santo, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang miering mete, at King Bie alananga. Amen. Uwig paming at Chubanwa, binakang meging mayap ke kami. Ngeni, manalangin ta kayo, baning mapamakalulo ng lugod, iyang maging tanda, ng kakatamong relasyon king balang metong, at nga tamong makisabi, Ginoo, bustan mong mirakayanan kami, king kekang pakalulo. Ulitan tayo po. Ginoo, bustan mong mirakayanan kami, King Kekang pakalulo. Para kaya katangang sablang Kristiyano, baniing kapag sadyan tamong mamatawad at talang patanat apamagdulap, kapanupayan at kapayapan, ituldure i Kristo ating kayang Ebanghelyo. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, bustan mong mirakayanan kami, king kekang pakalulo. Para karing alus maniwala, King pamamatawad. Para karing babayong pamikatagon karing aliwa, ding sesese sa manglub, ding binulag na't pepasyas na lub ning kamwa, baning Diyos pagkalubanong pakalulo, ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, bustan mong mirakayanan kami, king kekang pakalulo. Para karing hanggang bansa ning Yato, baning karelang parasan, political o pinansyal, akayo pa yan, nune pang kabilugan, apamisan metong at pamikaluguran. Kamberning kagalangan para king matulid na't interes, ning metong at metong, ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, bustan mong mirakayanan kami, king kekang pakalulo. Para karing manalipit at kasalang ning kasalpantayanan, baning pakalulo ning Diyos, patawaran ala, at ibuklat ding matara, king maglalang ng lugod ning Diyos, para king balang tao. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, bustan mong mirakayanan kami, king kekang pakalulo. Para karing kaya katang komunidad Kristiyana, bandamdaman tamo ing aus ng Jesus, milele karing kaya katamong pamisagsagan at kaimutan, ban alupig tamo ing dewakan, kapamilataning kayapan. Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginoo, bustan mong mirakayanan kami, King Kekang pakalulo. King katahimikan, may papanalangin tamo, para ka rin kakatamong sariling kapagnasan. Ganakantalat ipanalangin,
ding sablang sasaw at magbasabal king kakatamong parokya. Panalangin tala naman ding kayanakan alalaki, amimisip, king posibilidad, lungubla, king seminaryo. Ban kanita, miyas laganan lakaisipan at antabayanan ning Ginoo, king karelang pamagdesisyon. Ipanalangin ta mo naman ning kapasalamatan at kedwanan, ding bibilog king Catholic Women's League, ding kakatang parokya, antimurin ding San Jose Parish Choir. Ipanalangin ta mo naman ning kapasalamatan di Dario at Winnie Manalastas, Rudy at Baby Manalastas, Roland at Beng Poblete, Roberto at Angela Flores, Marie Cris Mandak, Arnold Mendoza, Rashina, Sayrin Lingat, Richard at Edna Aquino, Diosdado at Josefina Guevara, at ding miyembro ding karelang pamilya. Ipagkalub na saning Ginoo ing masibid ng kayadwanan di Ernesto at Nenaong, Cherly Castro Reyes at ing kayang pamilya, Rosita Catu, Joel Ocampo, Joanna Marie Maglalang, Alexandra Argao, ding pamilyang Laksamana, Lobo at Lecaros. Ipanalangin tala naman ding hanggang kapatid tamong magmasusi king Aldodang Kebaitan, lalong-lalo na di Adam Ko at Marilu Bone. Pagkalubano sanang lubos akapaldanan ng Ginoo ding hanggang kapatid tang masakit, lalong-lalo na di Jojo Tolentino, Father Emil Dizon, Father Fer David, Father Paul Sahagun, Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Perry Deirit, Romer Kerr, Marvin De Mesa, Corazon Rivera, Judith Co, Margarita Balingit, Diosdado Guevara, Aaron Garcia, Trixia Kate, Wandag, Amponi Renato Etok Lobo. Yulino sana king kayarian ng maligaya, ding hanggang kapatid tamong mayangon na biye, lalong-lalo na ding kaladwa di Jesus at Adorasyon Canlas, Ricardo at Juliana Gonzales, Vicente at Apolonia Canlas, Irineo at Epipania Santiago, Dr. Robert Flores, Fernando Reposo, Melchor Flores, Roberto Ramos, king kapulong banwang anibersaryo ng kayang kamatayan, Dolores Laksamana, Amponiserio Laksamana, ating maldang kaladwo, ipanalangin talangan, king Ginoo. Ginoo, busdan mo menakayanan kami, king ketang pakalulog. O mapamakalulong igpa, kaluguran mo pamurin ding alang pasalamat at migtaksil keka at kayabe kami kareti. Sa upan mo keng miyabiye karing kekeng sarili antimoing daraptan mo, ban ikaing maging igpami, ngenit manggaman king alang angga. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kako din kaya kayong daon, matampang matanggap arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapanes sa ning Ginoo itingga kalinggaman mo. Kay kapuri at kaligaya ng kayang lagyo. King kay katamoy kasatlala at ning babilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, kabang darawon miya iting ayin, ing pamanyambami king espiritu at king katutuan, pagdala na kesa ng kaligtasan. Iriadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya ke kayo. At keka antimuro. Yatnayo ring pusuyo. Makayat nalo king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang-anggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Para king pangadyo mo at dapat mo keti king yato. Busal ning pamisalangsangan at pamisagsagan, balumi king ika ing mayarap king kapayapan karing kaisipan mi. Ing espiritu mo babaywano ring puso mi, ding mitutunggali, magmulalang mililibayan amano, ding mikawani, miyayadwangan lang gamat king pamikaluguran, at ding bansa, miyabe-yabe pagdulapan ing dalaning kapayapan. Magobraya ing espiritu mo, potang ing pamikaintindi, wawakasana ing sigalutan, potang ing sama, ipawi na ning pakalulu, ing benggansa, munyedalan king pamamatawad. Para kaniti, sukat dakang alangpatan at pasalamatan at puryan. Ulinita kang bering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya. Layon makyabe kami, kigalang tunang dang pamamaya kapurian keka, kabang aming masayang kakanta. Tunay kapim banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sana reting ayin king aslag ding espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keko. Piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan king waning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyening kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan at minumkokan iti. Iti iya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talang anggang tipan,
Ami bubu para kekay wat para karing sablang tao. Bangketa mi patawaran da ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniyangin ni gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keko, ining tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ning pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal o espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganapyo king lugod, kambe ng Francisco, ing kaya kaming papa, king katahimigan ipanalangin tamo, ing lubos a kapaldanan, para king kaya katamong Santo Papa. Florentino ing kay kaming obispo, ding sablang pari, ading sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong iglesia. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na dening ipanalangin mit gaganakan kaniting misa. Ating sablang mengayang nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan, mukengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kayo, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Beta mong ngening pasawp kingig pa ban kanita, aluguran tala at makagawa tamong mayap, karing kaya katamong kasalang.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi. Bangking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesukristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, iyang babyeku kaya kayo. Emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo, ing kasalpantayanan ning kaya kang iglesia. At pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati, kaya kayo. At kaya ang tinuri. Bakit tangin ni ing mikakametong tamo, king kapayapan? Kapayapan kaya kayo man po. Kapayapan po kaya ko nga. Peace be with you. Nyoing kordero ng Diyos, nyoing milalako king kasalanan ng iyato. Mapalad la ring mayaos magisulu king apuna ng kordero. Ginoo, yang matapang tanggap kemo, dapat ang kasmay amano mo at kumayag na ako.
Manalangin tamo. O lubos mayupayang Diyos, sa upan mo kayang mibiyebye king alimbawa ning lugud pagmasusyan mi kaniting Eucharistia. Bandasan mi ing katupara na niti king kekang kayarian. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Tuklo ko pong pasibayo para po karing kay katamong kapabaluan. At tamo pong bisita Kenny, many batan king Mother of Good Counsel Seminary, at inla pong buri kay katamo. Maya paabak po kaya kayong ano. Maya paabak po amo. Yako po yung seminarian Ronsley G. Kawangko. Kasalukuyan mag-aral kay Mother of Good Counsel Seminary, Pre-College Department. Yako naman po yung seminarian John Clarence M. Punzalan. Kasalukuyan pong first year philosophy kay Mother of Good Counsel Seminary. At kung ngayon po ako kutang menibat ko po keniking parokya tamo king San Jose. At yung kami po ngayon, iban agkatan ring kaya na kang lalaki na reta pong bisang sumubok, king biya pa magpari. Parti na po ning kaya kaming apostolate, apin po ing vocation promotion. At ngayon, iburi mo pong ipabalo natin kami pong entrance examinations na maganap king March 1, March 8, March 15, March 22, and March 29. All Saturdays of March po. 7 a.m. At ngeni, aliwa mo po kami nga tsukeni pati po rin brothers mi po keng Theology Department. Buri mi pong ipayabot na potangi nga pong ginupuyang minawos, asabi tamo pong perfect timing niya po ita. Karem pong kayanakan, etamo po tatakot susubok. Uling kung etamo po subukan, alita mo po abalo. Kung aliwaman po kayo, kung ating kayo pong kakilala na bisang sumubok, himbye pa magpari, kanya mo pong tapat siping UA ing seminaryo. Sana po, kung ating kayo pong kakilala, sana po ayag katala po na migunam, bantang makapagdesisyon lang masalese, kung bisala pong sumubok king biya pa magpari. Kim pong seminaryo, ali naman po puro mga di ka rin. Manigaral kami pong sabe-sabe, mga di kami pong sabe-sabe, mamyalong kami rin po at bien normal po antimoying karaniwang anak kilwal. Oneng makasentruya po yung biemi kimpa mga di. Ita po yung kaya kaming piyaliwa. Kaya kareta pong bisa, pwede ya pong lapitan ng among Paul o kaya po pwede kayo pong munta seminaryo para kaya kayong entrance examinations. Kaya kayo pong migagana ka, sabi na po, sopan da kayo po rin kaya kayong kura paroko, karembisa pong sumubok. At itamo po, pasalamat kami rin po kang among Paul, king opportunity na makapagsalita po, Kenny. At sana po, pangadiyo kami rin po, king kaya kayong panalangin. Bami pong asad-sad, king kaya kaming bokasyon, kung ken kami po bang pamagpari. Dakala-dakal pong salamat. Karing kaya na ka na lalaki ang mag-grade 7, mag-senior high school at mag-college. So malyari yung subukan ng pamag-entrance examination king Mother of Good Counsel Seminary. Bangkanita, abaluyo, nung awsa na kayo ng hapong ginuoli. Metong niya pong sinyalis ito. At bilang pamagsadya king kakatamong pamagumpisa king panawuning Kwaresma, pagmasusyan tayo po ing Miyerkules de Ceniza o ing Ash Wednesday ng March 5. So, pakidalayo na lapudin kaya kayong lumang palaspas king Pisamban, Bangkanita, ilang gamitan tamo king pamangusko sabu. At atin tamo pong adwang misa kaya king parokya ng Ash Wednesday, March 5, 6:30 na po ning abak, ang pong 6:15 ning bengi. Karin pong kaya katang chapels at mapila na communities, atin tamo naman pong misa. At kukumbiranda kayo po, makisan metong king kakatamong Paris Lenten Recollection ng March
8, Aldo Sabado, alas 9 na po ni Ngabak, Ketiking Parokya. Dakal pong dakala salamat. At salamat po naman po, karetang Megisan Metong, king kakatamong feeding activity napon. Talakad ko po para king tauling bendisyon. Inginuma na tiliya, kekayo. At keka antimorin. At mantabi, kekayo at karing kekong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ingig pa at ing anak, ating banal na Espiritu. Amen. Apag masusyantaning banal na misa, paligayan tayong Diyos, kapamilatan, daring pamibiyebye tamo. Salamat, King Diyos. Maya payabak pong pasibayo.